Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Koliko se dugo čuva sveta vodica i šta se sa njom radi kada donesemo novu? Crkvene knjige ne pišu o tome koliko se dugo može čuvati sveta vodica, naročito ona koja se svećuje na Krstovdan, Bogojavljenje i na Vaskrs. Ali prema narodnom predanju koje je crkva prećutno usvojila, ukoliko se sva količina bogojavljenske vodice ne utroši pobožno u toku godine, onda se taj ostatak, kada stigne nova vodica, sipa u bunar, u reku ili u cveće. Bitno je prosuti je tamo gde se neće izložiti gaženju i obesvećenju, ali ako imate gde da držite flaše sa svetom vodom, nemojte prosipati, nego čuvajte i te stare. Sveta vodica, naročito ona bogojavljanska, nema ograničeni rok trajanja i ne može se pokvariti niti gubiti svoj blagodat. Zato možete zauvek da je čuvate. Neke porodice svake godine od nove svete vodice, kada je donesu iz crkve, pomalo dodaju u flašu u kojoj drže staru vodicu, nekad staru i do 30 godina. Vaskršnja sveta vodica se ipak troši i u toku posta je treba uzimati svako jutro po malo pre jela i tako potrošiti. Ona se upravo i osvećuje sa tim ciljem da bi sveti veliki praznik Vaskrsenje Hristovo dočekali u osvećenim domovima, ali i sa osvećenom dušom svojom kao hramom Duha Svetoga, čemu je pobožno korišćenje svete vodice i tekako dobro. Osvećena vodica za krsnu slavu troši se na spravljanje slavskog kolača i koljiva, a može i da se ostavi malo za piće, da članovi doma popiju po gutljaj za osvećenje duše i tela. Telegraf RS. Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal.